Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Yongo wa yongo, wewe so kwa Chinyamata koso pachoko, yao chomene yongo. Woko mchanya, wali yose oyo wakwiya na boma la utesi hili, woko mchanya. UDM! Sogola tu! Viva SKC, viva! Viva SKC, viva! Viva Daliswa Kabambe, viva! Viva Daliswa Kabambe, viva! Daliswa Kabambe, chaka chino boma. Daliswa Kabambe! Ife tose pano, yewo chomene. Comrade President, kuno mwafika kuno ndi ku Northern Region, the headquarters of UTM. Tikuti headquarters ya UTM pazifuka vilinga. Number 1, Dr. SKC, voti yake inani chomene wakasanga kuno kumpoto. Number 2, umochiuta wakapangira plan tumanya yai, kweni wachilima wakatola kweni kuno kumpoto. Number 3, chiuta wakapanga plani utu manya yai, kweni ndopa za chilima wakafira kuno kumpoto. Kwenecho, hapo chilima wakafu atikadipa nyake tamala ife. Kweni plani ya chiuta wimanya eka, President wa UTM wa Nyuani, Daliswa Kabambe, tikasolera kweni kuno kumpoto. Sopa ni kuti kuno ni headquarters kwa UTM, mulikizenga President. Kuteta yai. Sopa nkupempa VP, by next month, chifuka boma lilipano ili, lutemwa ituko yai, kweni lutemwa vima billboard, what? So nase pa agenda, tika ike nkobe ya bwana wa, tika lembe kuti welcome to the north, the headquarters of UTM. Tata President, Comrade President, hapo tajezi yanga waka. Ine kuimila kwane kwa pano, kumba niyoye mapempo wa Wanyamata wanipa. Wanyamata wa kumzuni, Wanyamata wa kuilia, na Wanyamata wose. Kweni wapapi, munilole apapeka hapa. Niyoye mchicheva kushikangawa pulike makola. Watata President, na Wanyamata wanyane. Wachakwera, anatuonjeza kuti, 2019-2020. Akalwa mboma, azati pasa zintu zingapo ifa Chinyamata. Choyamba, anatuuza kuti kuzakhala National Youth Service. Munaiona? Zaka 5 kulibe National Youth Service. Achinyamata akamaliza skulu, ochepa amalowa internship icha, imenesa malipira ndrama zochepa kwambiri. National Youth Service bana lonjeza ayo sana pangise. Achakwera tizafusa mlandu umenewo. Chachiwiri, analonjeza jobs for the youth. Achinyamata ntchito ziliko. Boza lina la Achakwera ndiliti? Tizakumbusa pa 16 September boza limeneli. Chachitatu, kuno kumpoto kunzuzu, analonjeza new campus kunzuzu university. Amanga! Anasekulira building yota namba kumanga anzao, akuti imeneyo ndi replacement yake. Moti ndi mantha akumakonda upanga replace zinthu. Pano amanga katama kanyuwani pa airport hapa. Tisamve akuti imeneyo ndi Orange International Airport ayi. Comrade President, Achinyamata ndife okwiya kwambiri. Ndipo okwiya kwathu ndi umemukuona apa, abwera pambiri ndi Achinyamata. Ndipo kukwiya kwa ukulu mukuona 16 September 2025. Mau anga kwa Achakwera ndi akuti pachama konda Chingerezi ndi wauza mchingerezi. Sama konda Chizungu. Ndauza mchizungu eti. Mr. President, you lied to innocent youthful Malawians. Today is 16th March, right? We are voting on 16th September. Kwa sala miezi 6, beware the eyes of March. You may have lied for 4.5 years, but your day of reckoning is coming, and it's very soon. 6 months to go. Achinyamata azanga pempolanga sopano, eti? Generation ina ili yose, mbado wina uli wose, umakala ni nkhondo yake yomenya. Mumvese tikamati third revolution ndichani mumvese sopano. Mbado uli wose umakala ndi fight yake. Mbado wachina aleke banda, achina Otto Nchirwa, fight yao inali yakuti atibwele sere ola muliro wa uzira mwenatoka eti. They fought for independence,
They fought that battle under MCP. Their mandate is finished. Mandate ya MCP inata 1994. Inali mistake yatu kwa basa mandate ina alepera mwaona. Mandate ya MCP inata 1994. Battle yao inata badipo 1993, 1994. Kunabwela ina chakufa chehana. Their battle was to get us multi-party democracy. They fought hard against the brutal MCP and I gonjesa napesa multi-party democracy. Mandate imeneyo inata pena pake hapa. From somewhere, chama 1999 kubwera uko. We have not identified our mandate, which UTM has identified. If our battle is economic emancipation. Tufuna ufuru wazajuma. Kuti tizikwanisa kupeza zofuna mioyo yatu. Tizikwanisa kupeza ma school fees. Tizikwanisa kupeza nchito. Alimekwanisa kupeza fertilizer nizofuna zao. Nkhondo imeneyi amene angamenye nda UTM oka. Nkhondo imeneyi ndiye nkhondo ya generation ya ife ya Chinyamata. Nyachi wa Chinyamata okavotera MCP panopa kapena enaja. Ndiwa Chinyamata osaganiza po ameneyo. Muzindikire mandate yatu abanga ndi DK ali apayo. Mango maliza Mr. President. Mwina tikamati DK 2025 ena sakumamvesa. Mwina ena amona ngati DK yo ndidaliso kabambe basi. Koma mene ndi makhala basi ne yanga maganiza. Ndikamaona D kwa ineyo D is development. Ndikamaona K ndimaona key osegulira. So when I see you, you are the development key. And what's your purpose? DK's purpose is to unlock Malawi's future. Ndiye mafana azanga. Ndikati DK 2025 muziyankha kuti unlocking Malawi's future. Tamvanet? Ukuso mko ni join it. DK 2025. DK 2025. Chiuta akudaliseni nose. Wina mpoto, let's stand behind DK and UTM. Yeo chomene, yeo. Zikomo kwambiri yongo wa yongo, zikomo kwambiri yongo wa yongo. Achinyamata nose mwauzidwa atweti. Musakale ndinghawa kuti wina akabera zisankho siziteka kuno. Zobera zisankho tizalongosola bwino kuti maplana awo akupanga motani. Koma mwambi wake tikuti pofuna kupha galu wachiwewe sitimamuonesa mpini yayi. Tiasiye kaye akhale akhulupirire kuti afuna abere zisankho koma sazaba tizakulongosolani. Pa nthawi ino ndipempheko nawo director athu a campaign kuti abwere pano atiyankhule amakwenda chunga zikomo kwambiri. UTM. Viva the spirit of Dr. Saulos Chilima, viva. Viva the spirit of Dr. Saulos Chilima, viva. Viva to all of us UTM, viva. Ena muzuzu paramuza mkuona konvoi kufuma muzuzu kwambula kulira manyani kuti vindu vasuzga. Asikafuma kwambula kulira na asivasuzga na ulemu ulute kwa President Dr. Daliso Kabambe Pera. Natose ise tilipano njindi zitikwaske. Wadada President na chipani chose shakudanga natini muongeni chifukwa mukakhala pasi kuti convention ya kwamba mumbiri ya chalo cha Malawi pankire kuno ku Northern Region. Wanipalira wanituma wabaliwane kuno kumpoto wakuti mukatipemphere chifukwa zuwa na zuwa pati ukhala Saulos Chilima. The spirit is still within us, among us when we are moving every day. Wanipalira kuti mukatipemphere adada Kabambe kubanjala kwa Chilima
tikumba timange chipilala papiri pa. Chipilala ichi chiwe na mazina. Mazina anga kuyambia dada Shirima na awose wakakomeka papiri. Mwanteula tizaka julile pateni Juni apo wakafira. Pamele ninayoya vyose, nina fundo zitatupera. Nati nizgole wagogo wafumu, mwangu yoya pano. Mwafumba fumbo la kuti, ka UTM vikuikwaska va age limiti. Ivira viku parliament, UTM wagogo vikuikwaska cha mufumbe wa malai Congress party. UTM para ikuona satana mukulu, satana ni kongresi. Tingaona vipani vose, maikuli TPP, maikuli PP, maikuli vishi, vinga wako makola kupambana na satana gona nayo pamoza palibana. Imwe mwanyitu mkulemba zinyuzi imwe, heyai kabambe ndio kupanga sponsor age limit biru, hayai kabambe mwana wene mulekeni. Walije nyengo ya utakati. Ndimwe wakongeresi mukulimbana Peter Mtalika. Mwaweneko mukulimbana age limit. Hayai kabambe my food. Bwana President, kuno kukwitu kuno, Malawi muno, tina maloga vili, para maloga wakanira, manya kutu president wakana. Ni North Korea muzuzu na ndilande, ho! Para ndilande ya kukana, wakanika. Para muzuzu wakana, wakanika. Asinde ula paliwani. Wapaliwane tikapalilika na MCP na Shakwera kutiva Sengenge airport kurushomeni Oton Shidwa International Airport. Muliku yuwana hapo himu? Wapaliwane tikapalilika kuti kuno kumalawi kunkhatape otonishirwa ndiwo kamba Malawi Congress Party. Otonishirwa akamangika na Malawi Congress Party, akasuzgika mpaka he died there wa in jail. Otonishirwa wakamangika na Malawi Congress Party. Mulupulikapo imafiti tindikumangira shiriza mulupulikapo. MCP imangira shiriza sa otonishirwa unenesko. Otonishirwa akamangika na Malawi Congress Party. Haile tukumangeni shiriza. Mangira ise otono nkhala mjere otono tumkakola shiriza walikumanga walikumanga shiriza. Shakumaliro tikaphalilika kuti kuwenge Mombela University. Ashakwera na MCP omanga Mombela gogo iko siya makosi iliko. Uyo muntu waza mkuvotera Shakwera. Sono apa para waluta wakavotera Shakwera washonga. Ukapemphere lirombo. Ukaimbe nyimbo kuti ndananga nazome uheni. Ili apa nafika pa umaliro. Ili ndilo pemphero wakapempheranga Davide malinga wananga. Iwo mkuvotera Shakwera ukapemphera lirongo. God forgive me because mwanya uno ni masopo ni 1000 kwasha. God forgive me mwanya uno soya peace ni 850 kwasha.
Wakuti vati nyengo ya kwana. Chiuta wawe na mwemose. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.